Alhamdulillahi rabbil alamin. Ugushimwa no gusingizwa nta wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah umurezi w'ibiriho byose, amarumisha nibigure kandi bisakare kumwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Turakomeje na Ibn Qayyim mu gitabo cye Ad-Da'u wad-Dawa, aho noneho agiye kudutinyisha no kutwereka agahinda, ibyago, ibihano byaba abandi barengera ubutaka bw'abaturanyi babo, barengera ubutaka bimura imbago. Muri hadithi dukesha Imam Bukhari rahmatullahi alayhi wa Imam Muslim yakiruna Abi Huraira radiyallahu anhu, aho Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yagize ati: man akhadha shibran min al-ardi, uzarengera mugenzi we, uziba ubutaka kaboniyo bwaba bungana nk'intambwe imwe y'ikiganza, bighayri haqqihi, akabufata butaru ubwe, akabufata atari ukuri kwe, khusifa bihi yawm al-qiyamati ila 7 aradin, azajugunwa ku munsi w'imperuka ahantu hangana nk'uburebure bw'amasi 7. Azajugunwa ku munsi w'imperuka ahantu hangana nk'uburebure bugize amasi 7. Iki ni ikimenyetso cy'uko Allah subhanahu wa ta'ala yaturemeye amasi 7. Bagaragu b'Imana, niba kwiba intambwe ingana nk'ikiganza, umuntu azahanishwa ibihano bingana bitya, ibihano byo kujugunwa ahantu harehare. Allahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala tubabarire. Abiba metero imwe, abiba metero 2, abahuguza abavandimwe babo ikibanza mpaka gigahera, abo ngabo bo ku munsi w'imperuka bizaba bimeze biti. Naam, urajya imbere y'umucamanza ukagura umuavoka kugira ngo akuburanire w'ubutaka bwa mugenzi wawe, ariko witegura ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bihambaye. Islamu, imbere y'Imana nta mukino. Imbere y'Imana uzarengerwa n'ibikorwa byawe. Imbere y'Imana uzisobanura ibyo wakoze. Abantu twese twicariye kuvuga ati Imana ni Ghafurur Rahim, Imana izatubabarira. Ese izi hadithi n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazivugaga ari amahamba, yazivugaga ari imikino? Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira ati: la'ana Allahu man ghayyara manarata al-ard. Ni kivume yavumwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wa wundi uhindura imbago z'ubutaka, yiba mugenzi we. Nibyo Imam al-Sheikh Atiyya bin Salim yavuze yigisha iyi hadith muri Masjid Nabawi, aravuga ati: abantu bose bakora mu bintu byo kubaka no kugura ibibanza bakagombye gufata iyi hadithi mu mutwe. Abantu bose b'Abayisilamu bakora muri ibintu bakagombye gufata iyi hadithi mu mutwe. Man akhadha shibran min al-ard bighayri haqqihi, uziba intambwe y'ikiganza y'ubutaka bwa mugenzi we akabwiba atabuherewe uburenganzira, khusifa bihi yawm al-qiyamati ila 7 aradin, azajugunwa ahantu hafite uburebure bungana nk'amasi 7. Allahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala atubabarire, aduhize hadithi zitugere ku mutima, dutinye tugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi agakomeza ku yindi hadithi. Hadith itwereka agaciro k'uyu muriro twumva Allah subhanahu wa ta'ala yaturemeye, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yawuturinda. Hadithi nayo iboneka fi sahihain, aho Rasul sallallahu alayhi wasallam yagize ati: narukum hadhihi allati يوقد بنو آدم
uyu muriro mureba mwe mucana nk'abantu juz'un wahid min 70 juz'an min nar jahannam ni kimwe mu bice 70 by'umuriro Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. dusubire mu hadith narukum hadhihi allati yuqadu banu adam uyu muriro mureba mucana ni kimwe cya 70 nagace mu duce 70 urwego rwawo n'urwego rumwe mu nzego 70 z'umuriro wa jahannama fana'udhu billahi min dhalika Allah awturinde Allah subhanahu wa ta'ala yaba yaremye. qalu wallah in kanat lakafiya abasahaba babyumvise babwira umwimana ya Rasulullah turakurahirira kubw'izina ry'Imana uyu wonyine uyu muriro ducanisha ducana nk'inkwi ducana duteka ducana dutwika zahabu dutwika ibyuma wari uhagije ko ubwawo ari igihano gihambaye ku mibiri yacu kandi koko niko bimeze. Rasul sallallahu alayhi wa sallam arimo aratinyisha abigishwa be umuriro wa jahannam ababwiye ko umuriro wa jahannam fata uyu muriro ducana hangaha kuri iyi si nurangiza uwukube inshuro 69 iyo degire iri buze kugezaho uwo muriro niwo muriro tuzahanishwa dusaba iteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda niwo muriro uzahanishwa inkozi z'ibibi ku munsi w'imperuka turasaba iteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda akanatubabarira kubera ko imibiri yacu ntishobora kwihanganira umuriro ntushobora kwihanganira umuriro kabone byaba ari segonda. abasaba baramubwiye ati ya Rasulullah n'uyu bwawo dufite hanga kuri iyi si uwawuhanisha umunyabyaha wari uhagije. Allah umuriro uvugwa ntabwo ari uyu nguyu dutekesha ibyo kurya umuriro uvugwa ntabwo ari uwa buji nubwo bwose n'uwa buji udashobora kuwihanganira. reba umuriro w'ikirunga urebe umuriro batwikisha inyumu batwikisha zahabu batwikisha amabuye kugira ngo ahinduke umushongi uwo niwo muriro uri bufate noneho ukabukuba inshuro 69. Rasul sallallahu alaihi wasallam arabwira ati fa innaha qad fuddilat alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha uyu muriro wakubwe inshuro 69 ari wo muriro wa jahannam fana'udhu billahi min dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala katubwira ati ya ayyuhalladhina amanu yemwe iman pu anfusakum wa ahlikum nara mwirokore murokora nabi wanyu n'imiryango yanyu umuriro. kubarokora umuriro ni gute? kwirokora umuriro ni gute? no kugandukira Imana no gukora ibyo Imana ishaka no gutegeka biwawe gusari. Bayisilamu tuvugisha ukuri nta bantu tuzi bacanye imiriro mu ngo zabo nta mubyeyi muzi nta babyeyi muzi bakurura abana babo babajyana mu muriro. iyo ufata abana bawe ukabajyana muri Nyabingi ukabajyana kuraguza hari umuriro utonguho. iyo ufata abana bawe ukabajyana muri konseri mu miziki ya haramu y'abantu bambaye ubusa hari umuriro utonguho. iyo ufata abana bawe ukabajyana mu mashuri uziko ayo mashuri bazavamo baramaze guhakana
no kugira shaka ku idini ryabo ry'Ubuislamu hari kubaroha mu muriro biruta uko nguko. Iyo ufata abana bawe ukabajyana kwa nyirasenge, uzi ko nyirasenge yemera Nyabingi, uzi ko nyirasenge abana barara mu mafilime ya porono, mu mafilime y'ubukoza soni, hari umuriro urutuwo nguwo ubujugunyamo umwana wawe. Fana wabila mina dhalika. Bayisilamu tugeze mu gihe cya fitina, igihe twabwiwe idha ntashara al-fasada wal fitan, ubwangizi n'ibigeragezo nibimara gukwirakwira, fakfufu lisanaka, ugifunga umunwa wawe ntuvuge menshi, wasi'a fi baytika, wicari wawe wowe n'umuryango wawe, abana bawe barinde kugenda genda no na rimwe na rimwe gusura bamwe mu bavandimwe ubona bashobora kubavana ku idini. wabuki bi khatayaka, urizwe n'ibyaha byawe, wicare ubabazwe n'ibyaha byawe, mwicereho n'umuryango mubazwe ibyaha mukora. Naho kwiha abantu no kwiha rubanda, muzi ko urwo rubanda ari buze kubavana ku idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mwakwicara mu rugo. Qu anfusakum wa ahlikum nara, murekore roho zanyu, mwirokore murokora nabi wanyu, mwirokore murokora n'imiryango yanyu umuriro. Waquduha an-nas wal hijara, imwe z'uwo muriro n'abantu n'amabuye. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, uwo muriro urinzwe n'abamarayika ghiladun, b'abanyaburakari kandi bafite ingufu. Abamarayika nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira mu yindi sura, bazabwirwa bati khudhuhu faghulluhu, ni mumufate mu mubohe, thumma al-jahima salluhu, nyuma mujugunye mu muriro wa jahannam. Bagaragu b'Imana, dutinye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Niba dutinyisha umuriro ari we wawuremye, twe hagati yacu mu buzima tubamo bwa buri munsi, iyo igikomerezwa kidutinyishije ingabo cyangwa se kidutinyisha ubushobozi gifite, tugira ubwoba tukagira n'igishyika. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ko yaremye umuriro uhambaye. Alaiha 19, ufite ingabo 19. Uwo muriro Allah subhanahu wa ta'ala yaremye umeze utyo, arawudutinyishije, natwe turawufata nk'ibisanzwe, twicara tuti Allah ni Ghafurur Rahim, ni Ghafurur Rahim. Ariko yaremye n'umuriro, hari abazawujyamo umuriro uzuzura nkuko nijoro naryo rizuzura. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bagaragu bazagorerwa ijuru, yadushyira mu bagaragu azarinda umuriro twe n'imiryango yacu, kandi aduhe gushikama ku idini rye, aduhe kumugandukira no kugandukira amategeko ye, tumusaba ko yaduha iherezo ryiza.